Yes, kongeye kohereza ikaze kuri Tora TV, tukaba turi ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho tugiye kuba twa breakinga inkuru y'umukinnyi tugiye kuba twaza kureba hano kuri airport hano i Kanombe kabisa. Murabona ko twamaze kwateza 5-5. Hakaba hari amakuru avuga ko ikipe ya APR igiye gutangira kuba yakura abakinnyi mu bihugu bitandukanye bizengurutse igihugu cy'u Rwanda. Rero nanjye ngaba natejemo kugira ngo tube twabana hano ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho tuza kubana mu kubagezaho abakinnyi bose kabisa baza kururuka hano ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ese iyi modoka ari y'umukara, iyi modoka kabisa yambaye fime, mwaba muzi byayo, ibyo byose nibyo ngiye kuba nabagezaho kabisa. Iyi modoka ni nziza cyane, irimo umuntu wambaye ikoti y'umukara kabisa. Twatuza kugenda tubana mu matransferi meza nkuko nagiye mbibabwira. Nababwiye ko nta hantu ushobora gusanga amakuru yizewe kuri Tora TV. Murabona kino cyapa rero ni icy'abahageze, ni icyapa cy'abaza hano kuri airport i Kanombe, baba bavuye mu bihugu bitandukanye. Nanjye niyo mpamvu nahisemo ngo tube twabana mu matransferi y'uyu munsi. Twagiye tuvugira inyuma mu gikari, n'ubundi turacyari inyuma. Niko rero nari ndimo ngenda mbibabwira neza 5-5 kubera ko ni Tora TV urimo gukurikirana ahandi nahangaha. Ku ikipe ya APR hari abakinnyi bane bakomeye cyane bagomba kuba basohoka bava mu bihugu byabo hano muri Afrika, ndetse bakaba baza mu ikipe ya APR kuri uyu munsi ku itariki 10 z'ukwa gatandatu. Uyu munsi ku kibuga cy'indege i Kanombe haratangira kumanuka imiriro, haratangira kumanuka abakinnyi b'ikipe ya APR. Ayo makuru ndayagwaye neza 5-5 mu masaha ari imbere. Ubwo umukinnyi araza kuba agera i Kanombe n'amazina ye byose turaza kuba tubigutangariza. Icyo nicyo nabasha guhura abakinnyi bane bakomeye cyane ikipe ya APR yagerageje kugira ubwiru, ariko turaza kuba tubagutangariza neza. Nabiyo kubwiye ni kuri uyu wa mbere ikipe ya APR iraza gutangira kuzana abakinnyi ibazana kugira ngo bakoreshe teste ndetse batangire banasinye. Nukuvuga ngo aragira i Kanombe, ushinzwe gutwara abakinnyi ahita amujyana kuri hoteli imwe hano mu mujyi wa Kigali. Ibyo nabyo turaza kubiva imuzingo abakinnyi batangira kugera hano mu Rwanda. Ibyo rero nguko gahunda zimeze. Hari bamwe mu bakinnyi rero ikipe ya APR mfite ahangaha. Ikipe ya APR igomba kuba ibanza gusinyisha ikabatangaza kuri uyu wa gatatu. Abo ngabo nibo ngiye kuguciramo. Nababwiye uwo bita Frodward ugomba guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Frodward ugomba guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uwo ni umwe mu bakinnyi bagomba kuba basinyira ikipe ya APR. Abangaba rwose muri weekend igiye gutangira, abangaba baraza kuba basinyira batangira imyitozo mu ikipe ya APR. Uwo rero ni Frodward ugomba guturuka mu ikipe Mugiraneza. Frodward ugomba guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu agomba kuba atangira imyitozo mu ikipe ya APR kuko ibintu byararangiye, ndabiguhamiriza official. Undi mukinnyi nabibabwiye ni umunyezamu wa Musanze wo bita Gadi Muhawe nayo Gadi. Uyu ngawe ni umwe mu banyezamu bakomeye cyane hano, cyane ko bagejeje ikipe ya Musanze ku mwanya wa gatatu bitari biherutse mu ikipe ya Musanze. Ikipe iyoborwa n'umugabo bita Trump cyangwa se Trump w'imusanze, muramuzi, umugwizatungo, umunyamafaranga kabisa. Ikipe ya Musanze iri ku mwanya wa gatatu. Uyu Muhawe nayo Gad nawe n'umwe mu bakinnyi bagomba kuba batangira imyitozo mu ikipe ya APR. Ibiganiro byose byararangiye. Ikipe ya Rayon Sport yakandi yo kuri uyu munyezamu wa Musanze. Ikipe ya Rayon Sport yavuga ati ntago nahangana na APR kubera ibifaranga APR ifite rwose, ntago nakandiraho. Muhawe nayo Gad rero araza kuba yerekeza mu ikipe ya APR. Nkubwiye abakinnyi babiri, hari abandi bakinnyi babiri ikipe ya APR bagomba kuba batangira mu ikipe ya APR, babiri bagomba guturuka mu ikipe ya Marine. Ikipe ya APR igira amakipe hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Ubundi biba bizwi ko nitangira shampiyona amanota yayo wagira ngo ibiteze. Iyo harimo ikipe ya Marine. Ikipe ya Marine rero ikaba ifite abakinnyi nkuko muzi, uwo bita Nigena Clement yabanje kuva mu ikipe ya Marine atizwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport iramukora neza fresh birangira agiye mu ikipe ya APR. Uwo nawe yaturutse mu ikipe ya Marine. Ubwo rero no kuvuga ngo uwo bita Gilbert Byiringiro Gilbert from Marine agomba kwatangira imyitozo mu ikipe ya APR. Nguko uko gahunda zimeze. Uwo bita Ishimwe Jean René, uyu nawe n'umwe mu bakinnyi bagomba kuva mu ikipe ya Marine bakaza kwerekeza mu ikipe ya APR bagatangira imyitozo. Aba ni abakinnyi bane nkubwiye, babiri bagomba guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Musanze, ubundi abandi babiri bagaturuka mu ikipe ya Marine, ubundi bakaba
batangira imyitozo mu ikipe ya APR. Yes, nabikubwiye rero Ombolenga afite n'ubundi ntazakomezanya amasezerano n'ikipe ya APR ndetse no bita Christian, ariko amakuru kuri Christian ntanamurengaho bitananinjira kuri polisi. Christian nuko amakuru arimo gusatira ajya kuri 70%, ibiganiro bigeze kuri 70% agomba kuba yasinyira ekipe ya polisi. Ese Rayon Sport mama iraza kuba imuhara? Yes, rero nibyo nemba mwubwira rero abo ni bamwe mu bakinyi nkuko nemba mbikubwira kuri Christian ndetse na Ombolenga Fitina, abo ngabo rwose bazakomezanya n'ikipe ya APR kubera ko amakuru mfite uwo bita Emmanuel Manishimwe Mangwende ikipe yakiniraga yamaze gusoza amasezerano. Manishimwe Emmanuel Mangwende rero nta gihindutse, amakuru agera kuri Tora TV nuko uyu Manishimwe Mangwende agomba kuba yagaruka mu ikipe ya APR kugira ngo abe yakina kuri gatatu agafatanyijeho n'uwo bita niyo mugabo Kuroti. Ayo makuru na yakabusa ahantu katikati mu ikipe ya APR nugira ngo ibintu biroroshye. Manishimwe Mangwende rero ashobora kugaruka mu ikipe ya APR kubera ko amasezerano yafitanye n'ikipe ye yamaze kuyasoza, agomba kuba yagarukana ni muri iyi ekipe ya APR. Ngayo nguko rero nguko ibintu bimeze, ubwo niyo mpamvu Christian arimo ikipe ya APR irimo kumutanga ikamutanga muri polisi, Christian bagashaka kwikinira mu ikipe ya Rayon Sport. Nguko gahunda zose zimeze. Ikipe ya APR kandi nkuko nabikubwiye abakinyi bane bagomba kuva mu bihugu byo muri East Africa no muri Afrika yose muri rusange. Aba bakinyi bane uko baraza kuba bagera ku kibuga cy'indege i Kanombe, giyewe mpita mbigukorera 5 kandi ukabimenya neza. Ikipe ya APR rero nta gihindutse, iratangira imyitozo kuri uyu wa mbere mu matariki ku itariki 17 ikipe ya APR iraza kuba itangira imyitozo. Niyo makuru agera kuri Tora TV. Ubwo rero ntuzajye kure cyane, ibi byose biraza kuba bikorwa muri iki cyumweru turimo guhera mu itariki 10 APR igatangira gutangaza abakinyi kuri wa gatatu ku itariki 13. Ngayo nguko uko gahunda zose zimeze mu ikipe ya APR. Ibindi bintu ugomba kugenda umenya mu ikipe ya APR nuko uwo bita Saidoni Bazanyiza numwe mu bakinyi barimo gushakwa n'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ese baraza kuba berekeza hehe? Ese Saidoni Bazanyiza watandukanye n'ikipe ya Simba Sport Club araza kuba yerekeza mu ikipe ya APR cyangwa yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport? Ngayo nguko gahunda zose zimeze. Undi mukinyi reka nsoreze ku wundi mukinyi ukomeye cyane ikipe ya APR irimo gushaka, urimo kuvuga mu ikipe ya APR, mbanze muguhe neza 5-5. Ni umunyakenya w'umumediateri bita John Wengo. Uyu numwe mu bakinyi nawe ukomeye cyane ugomba kuba aturuka muri Zanaco FC. John Ashwengo ugomba guturuka mu ikipe ya Zanaco FC kandi akaba afite imyaka 23, akaba aturuka mu gihugu cya Kenya. Uyu mukinyi arimo arashaka n'ikipe ya APR. Byanze bikunze ku rutonde rw'abakinyi bane baraza kuba bamanuka i Kanombe i Nyarugenge. Uyu nguyu turaza kuba turureba neza urutonde rw'abakinyi bane n'uburyo baraza kuba bagira i Kanombe. Naza kuba ariho turaza kuba turi gutangariza, naza kuba atari kuri urutonde rw'abakinyi bane bagomba kuba baza mu ikipe ya APR, nabyo turaza kuba turi gutangariza. Mwita John Oshwengo. Ngayo nguko rero bimeze insoreza mu ikipe ya polisi. Ikipe ya polisi yatangiye imyitozo uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu kuwa mbere hariya kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya polisi yatangiranye abakinyi 10 kuko bamwe na bamwe bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, abandi abakinyi bashasha ntabwo ikipe ya polisi iratangira kuberekana kubera ko kwerekana abakinyi byemewe n'amategeko bizatangira ku itariki 12 kuri wa gatatu. Muri ukuntu gahunda zimeze ikipe ya polisi rero nyuma y'uko irimo gushaka uwo bita Christian igeze ku biganiro bya 70%, turaza kuba tureba niba uyu mukinyi araza kuyerekeza mu ikipe ya polisi. Christian ariko amahirwe rwose ashobora kujya mu ikipe ya polisi kubera ko ikipe ya APR yo ikamutanga mu ikipe ya polisi kubera ko Christian n'ubundi yaragifite adisigaranye amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya APR. Murumva ukuntu gahunda zose ziteye. Aya makuru rega tukubwira kuri Tora TV ntandi hano wayasanga. Urumva se wayasanga? Twe tukubwira ibintu tubikubwira ubireba, apana kuvuga ibintu utatureba. Twe tukubwira ibintu bireba gutya, apana ibintu bihuha.
Yes rero ngayo nguko ibindi nshobora kuba naguciramo kuri makeya uwo bita Joachim Ochera. Joachim Ochera yageze hano mu Rwanda, rikamba ari we nsorezaho. Joachim Ochera yageze hano mu Rwanda, agomba kuba agaragazwa n'ikipe ya polisi ko yamaze gusinya isezerano mu ikipe ya polisi. Kuri uyu wa gatatu ntagindutse araza kubatangazwa n'ikipe ya polisi yasinye amasezerano y'umwaka umwe akazaba azawusinyira ikipe ya polisi. Murabona gute ese Joachim Ochera azaba fitinga nkuko muri Rayon Sports yafitinze? Reka ngaye nkuko reka byose tubitege amaso. Reka rero mbashimire cyane, twari turi kuri Tora TV. Niba utarakanda subscribe uyikirikeho, wemeze kuri ako kazogera, wemeze kuri all notification, ariko kanda like ukande na sharing abantu ibintu bikomeze kugenda neza. Asante sana, ciao ciao.